kan lo na tur kan kal lo na tura kan oma kan kal thin hi apui thin ani anni po hi kal lo na tur om taka an kal pal hlau maya nge an kal lui zok buaina an to dan kan thlir ho leang May ni somni pariat kumsang kha jakwa somriat parukhan Florida a real estate agent pakhat Margaret Welty hi Lake Placid Florida a invar panhiana kalmeka a thlen chuan chabia phora a honga reilote a client te ama dor tu tur nupa lo palote Lois le Richard Goodman te anon thleng ta boka ani hian vacation home an ti mai chulmanga an jin changa an omthin tur in leyan tuma real estate agent Margaret hian he in hi ko mudona a en puivel ta a vel hi vacation home khom na ni in abula thingkung ading thupa aborok ponwam hle heng in depo hi fai tak uluk tak enkol deuh vekan ni a mase voina anin enero hi chu a 5 vaklo enkol lo ni in abulvel po hnim hle a rong te po khok ve na sa a anei tu te hian he in hi vacation home atan an lo mang ve thin nge ya mase tu na chuan an ron kal to ngai mi alova ron enkol box si lo anei tu pa po hian en ko la huam to chelova han siam that vel na hun po nei na in shelova tlom zo ka shala siam thatpe tan di in a en pui tu turatan real estate agent Margaret hi mangalo ni a an nu pa chuan alu pui ta a tukveran honglo nen chuan alo thim khupa Margaret chuan tukver chu an hongkwal tan ta a eng alo lu chuan Louis le Richard te nui ri chu a sheta enge mo an nui chiang ani an nui chan va en tumina va muve a mase anuya za velu tuklem lo anin shaltur en kwal puiten anin chu anui vela ngain an chemoi lo ati hle a chuta ani na taka chuan anni nu pa hian Margaret hian lo vobia a in kan leidu a vacation home tour nuam ve tak lui bulami ti in an du thu samte an soikwal nuala poisa ero an nga lo thu an shil thunga an du tlom hle Margaret tan po hemi te nu pa budget mil in zon hi alo har sa ema chuan atopa he in Lake Placid kam ami hi bedroom pathum bathroom pahni omle ngal garage nei thlap tuibul mayami amua thatakani an budget milani bok nyama se hlui to a siama ti moi ngai chu an te meu mai he in hi ma se danglam hle a anei tu pa om ngai si lova in chung mungra zong zong chu puan varin an in khu veka in sang te po ang lek lek maya movie velami te po anga baka he ina hian bungrua han hlutak po motor om lem lo mase ngwange moni he ina hian security system om tha em maya camera khoi huna po oma tukver te po thira in dan na vekani a bar siam vekani mase Margaret ngai dana chuan khang thil vel kha en kan chuan helai in hi a mun zong zong te nen hian a client te ta na du thu sam tur ni in a shia a mase he tu na chuan an nui vel mai loi si Margaret le a in nei tu pa po hi an za law moni ti mai turani an ta na fu te reng ne nge moni le mase Margaret hian a client te rilru hi a ne thei da lova anui pui ve ta mai maya Richard le Louis te chuan he in hi an du tak lawa chuan an chuaka Margaret po in chu akal le ta a ni aliama me ni somthum kumsang kha chakwa somriat parukani a he in vacation home lui ve to tak nei tu pa hi a ina hiana vakal ve ta a wa endik vela tumaniang a honga alu che hi rimalo chele a he in hirim tui tak chu ani ngai lo shima ma se tunarim hi chu ama thil diklawa omani a en kwalta a living room a omlai chuan amit chuan avamil ta he hi a in leituma en2 Richard le Louis te nu pa ten ni liam ta a an nui ngei mai khani a mase in nei tu pa hian ava en ve thung hi chuan anuya za hau lo man mo takin atlan chuak wata 911 akol ngal nililiam ta me in somni parukhan kum somni pariat mi Thomas Lopez Ruiz Lake Placid bula cheng ve thau hi khopuya puisa lo na tur zongina kala na anei lova khopuya na om puisa tlema zong lo tho chua ve the na tur te wa thok ve china mase he mini hian na mutamai lova Thomas chuan vacation home rock aril ruk ta thut mai Lake Placid kamvela vacation home chu rokatuma tuna Margaretin Richard le Louis nupa in a en pui ngi mai hero katumta a in lokawangin lu theilova mase
tumdanga nei Thomas hi alian lo hle a fit nga le inches ni vel le ka sanga ni a keji somruk pathum vel bor le kani he ina mei khu chua atang hian atol thak thei emaya in ringta a in chunga chuan a lona a lut ta atol thlatluang hle a ma se atop lama chuan a fu ta lo he chimni hi a mor lam chu alo zuya a chung lam ar ang kha lo ni a atol thazela ato tel ato talutuk a thleng thlachep to na in atang tatlat mai a chho thei to boxi lo a thui to si chuta a thok chhuwa zong chuan a oma in sora kha khan tlemin shiat si lovin a lo tol thlak bel tir zel le ngala atol thazela a thok po a buai to a thok lu lama a oma in tilian hlei thei to lova second dina tlem te in Thomas kha atla thazela thok a har sa zel bok a aw nge yanga a thona sa sot dona atla nyam zel bokang thok chu a har sa to don lutuk adin hun hi shom rap thak takani puitu ane iwat lo chuan thi ani mai hetia ata na tanga ni ni nuwa hian Margaret khan Richard tenu pa kha he ina nge hian alu puyani kha Louis le Richard te khan an nui kha Margaret khan ava enchin khan meitua na kha kokin an nui ti ava mu a chimni tang khan aron uai mu thei chin chi a ke an mu a le arab lo deu chia an ni nu pa khan he in hi an mu veka puan warin a in khu hluna a hlui to boxi he ke pani ron wai hi Halloween laya he in an cheya an la lak thak lawani an ringa ani lo pon an in fiam na vel prank velemoni an ti a mishing kelem chimnia an hol chho tepo ani an ring hial poka thildang an ring phamya lo Margaret po khana va en ve nge ya ani po khan Halloween laya cheina vela angai ve thau he in hi a hlui em an hu veka ani tu pa ngei pon a en kol mia lawani a Halloween laya an in an cheina an lak thak lo ani an ring po hi thil om ve takani atopa chuan an ni pathum kha an chuak ta ta yani kha ke an mu ke in khai ngei mai kha Thomas ke nge aloni autopsy a chuan thok thei lo wanga thi ani lova dehydration wanga ni a ni vel chu adai torani he in an en kwal khan ni atan na chia ani a amani po khan helai vela cheng then khate po hian then om te po hian aw thom ni om takan lo shenge ya ma se engma an lo ti lem lo an ngai ven lo khatia Margaret ten an en kwal vel lai khan Thomas khatrong thei do lo ma se aladam trokang ma se ni aliam le nuwa in nei tu pa arun lu kha chuan Margaret ten an en ni kha athi ni mai thei ari malo cheder to ni kha thi dan shom takani hi Thomas rawang an zon chuak lai tak chuani kumsang ni som pathum September ni som pakwa khan papakhat Mark Casey hi abial nu tuna kan hu mek Lynn Spalding nen hian San Francisco adam do in pakhat emergency room an thumeka nurse chuan Lynn chu ai andik mola Mark chuan abial nu Lynn omthin dan bel te chu lo sui mol boka Lynn hi kumsum nga pasari ani to a apumana vak zela ain entira azun kong lampang fel lawan lautia antibiotic an lo cho mai thina a eya ngei a intilawa apumna chuan kalsan chuang lo anna sat zoka a chertel tela ader dep to hle kar enge moza chu tuar to a ma se ama Lin hian in entira du tlat thin lo Mark hian in entirang tireng ma se tun hnai tang hian Mark hian Lin din mun hi thalo riawin a hritu a abiak te chuan ama po en manglo hian a omdan chu mak tak mai hian a omtlat to hian a hria a heiwang hian lo thei lovin Mark hian damdo ina hruai na ti luita a chanchin vel chu nurse chu a hril mola Lin chu admit angai ta wheelchair an thut tira a omna tur room floor nga na chuan an nur chhota a Mark pon azuya khuma chuan amu filta a ala hoi a ema doctor le nurse ti anron kalwata drip enge moti anron khaya khol te anron tinunga doctor chuan Mark bula chuan natna enge motakani test sang kan tianga engber nge kan shiat watanga yaron ti a Mark chuan ole ti in Lin bula chuan ni leng in a thua kuta vuana atuka chuan a test vel result chuak to ma se eng tak nge an na she thei cha lova chuta boina danga omle atu ka tang hian Lin hian adam do in omna room hi chwa sana tum tlat zel maya thatakina omna in arem changa pianga alo chuak ruman zela medical team ten an mufu hlo zela anda lut le zela
lin i omangai en ko lingai lawm ti ma se lin chu hrethiam ang poina om lem lo ka hodu atirek ringota mark pon angai to hle a ma se angai a thade una chu a ma chuan nimin ang mai apo khan akal theilova wheelchair mananga ya tu na chuan akal ngal char thei to a thadon lampo ni mai theia tiril ruwa atu ka ni le a lin po damdoi ina ni a om to a nurse chu lin ruma dar som vela ron luta lin chuan a hodu thua lo soi ngal wata nurse chuan chuak mai thei alani lo thu te chu thatakina shila nurse chu chuak le ta a nurse a chuak chia tia hian lin chu hoi kwala thawa a drip khai le a taksa a wa zong te chu a phoi mola a kor a jeans a boot te chu abuna a chuak ta room sir bera omania le lama hoi chuan kalkong le room kongka te lo oma nurse le doctor te le dam lo te pon lo kal kwala le lama chuan kongka pakhat chia om ve thunga kongka pol ni in exit ti hi a hringin a chunga alawin ziaka kongka pol chu a honga va chuak ta a aron le to lo nurse te anron kal chuan a room a lo talo chwa tum renga ni thian hresa a anjong ta wata markan kol vat boka abula omle omlo an zota mark bula chuan alo omlova hospital chuan an hospital pum chuan zong ta a an mu lok tak lova chuan police an kauta hospital mai ni lovin hospital pon lam thlengin enge mo chen zon ani a asul nu engma an mulo about top ang mai ani october ni riat kumsang ni som pathumani ta lin bawatangin ni som pasari aliam to hemini hian hospital en kola thok tu hi hospital a hian akala lini omna room nuai chia floor li na a oma lini kongka a avachwa pheina kongka exit ti inziana alu na lam kilsir zona tak thau khana omve a anwaya po hian achung ang che khan exit kongka hi omve thauti na ni chu kongka chu a honga awachhuak che chu makti in a ming phok na samai a watuma ma se mitam taka pi a an omti a shia a in thunun sham puitu tur akauta Shethiam tur chuan he thalak lini omna damdo in tak hikan enangai heta police lo langte hi lini bauchung changa chevel te ani a asira ve hian corridor ang deu a om ve hi achung jok hi floor nga na kha ani a heta wachhuak tur hian achung atang exit kongka atang khan wachhua angai ta ni he hi emergency exit kongka ani a in hona kharto wa hona kharto chuan automatic in a in lock thina pon corridor ang dewa khan kan wachhuak ta a thalaka hian langlo ma se kongka alo le a hon chuan step chhukna alo le a chhukzel chuan ground floor thlena damdo in chhuwa san tumtan chuan chhuana ulsam takani lini ang adam do in chhuwa san du em tan chuan he step a chhuk hian atop thleng zukala chhuwa san mai thayani ma se lin hi a roi kan ti to kha aril ru kha fim tlet lo anna an mu che lo khan ala ngong tlata exit kongka chhuwa che khan floor nga na corridor ang dewa khan a chhuwa ka kongka kha in lok ngal don ti chianga heta thil thleng nia mi te nan rin dan chuan awa chhuwa che khan ai ngai to le thu tanga let le tu manga ma se kongka kha ala in lokat to do nani damdo ina let le du ma se a thei si lo chu chi ai de le ka ga hoi kwalanga kongka dang step om na kha awa munga emergency step om na ni a hi lu zen lo na kal ngai lo na step ani floor nga na step atang chuan na chukanga floor li na azuk thlenga kongka pakhat lo umatang chuan wachhuak phein exit door lo ve le anga corridor floor li na corridor a chuan mek to nani step a chuk chun zom te lo chuan ingwangin nge moni floor li na corridor ang dewa chuan chuak le in a tatlat mai ani chu hospital le police ten an zon khan helai emergency exit door hi an hong mi alo tu ma kal ngai lo na ani miawa an zon mai step po hi tu ma kal ngai lo na engemo thu takal na tur ani miawani october ni lia lin po abawa tang ni som pali aliam nuwa khan mi damdo ina thok then khat te chuan exit door pakhata tanga step an chuk hian floor li na corridor ang dewa lin lo an mu a chhuata alo oma ma se ama awa endik talo chuan security an call ta zoka floor li na chhuata hian patient pakhata omania an tiringota chuta security la chuan kan lo enang an tina in an en chuang lo nili liam le a hospital en call tu pakhat chu october ni riata khana ron kal khani a floor li na a lini chu a muta ni athi ti po mu thei ngala
lini thi hun tak hian she theilova masi October ni lia chhuata an hmu ni khan aladam mai thei anti puitu a hun taka an thleng ta si lawani kha lini chung te hian damdoi in hi an khinga dollar million thum an dong ta ni hei hi lini ruang an la chuak lai chu ani